Kublai pi baro naga Don Bosco Media Network nyuan rak syapi ki KHUBOR NIAM gejala jong ketayo balai jong benai Risaw arjar arpusan. Kimat bakongsan ha kini ketayo kilong. Hak ban yai ne ha ki jingduai ban longkum ki missionary ong Bishop Bernard lalu. Ha kesin beningkong ye kenduk lang ki kenhon hikai niam jong keselishin. Cimbenta degi hajar ki pat Catholic umdang parish hakamas bat procession. Bat yalap ke St. Thomas parish mairang da ke ying meni bethamai hakasngi uterai mission. Bat mentangin pa shigi KHUBOR bakambenya. Haka kat kendai terik Risaw arjar apusan ke St. Anne's parish mautawar ke laraki ke sengi burong parish. Lasdangi kini ke sengi burong parish da ke jingdwai step bot sekamas bekot bala penmenta do Bishop Bernard lalu haka jing senran lang ki wei ki lingdo ki sestar ki brodar ki nong tere balang jong kani ka parish bat ki pa jong blay. Habab hariay ke ketin ublay Bishop Bernard lalu ulebu ke jingkeli bakumno ngila ban long ki missionary. Teng-teng ni perkat bagakam missionary kaditang ban penpriang ke gospel. Henry kawai ni kilat bengin longkum ki missionary kalong banyai ne hal jing duai. Ublay ula tip lupa ye ke jingpan bat jing duai jungi. Henry ukwa bengin penpau hakamat jung u ye kita ke jing don kam jungi baro. Ke jing duai ke de ke jing penken mau ye lade bengi de ban pai show blay. Hakapor shibaje no pai sngi ki khun samla bat ki hebred ki lepin chong shit ikini ke sngi buram parish de ki jingruai bat jing shat bat baro ki bala don lang hakini ke sngi ki ladap de ke jing kemen lepin kup buram ru iki rang ba balang ki lingdo bat ki nongle bha ya ka balang ki pat reunget ki le yo ban puson yala ka mensim lingba ke jing mani sacrament balayalam do upadar Ambrose lamin parish priest jong ke St. Anne's parish mautawar. Ukpa jopi utip lupai ke bapi dan kam siapa penpan. Ti hatung hidang dan kam banduai. Hatung hidang dan kam bagi ini agak jengduai. Kada ublay utip lupai ke bagi dan kam siapa penpan. Hatung hidang dan kam banpan na ublay. Henry ka babut nang tak ujusum siam laong. Ujusum siam laong pim dan kam siapa banpan. Kababut nang ne hadin jo kadega dekhot ukpa jo piu tip lupai ka pidon kam shau penpan kababut nang ta kadai ke chikai jo jisu ya ka jingduai ukpa jungi haba piduai duai kumne ublai utip ya ka jingdon kam jungi phigi ke megi kpa pidon sibon ke jang not na ka benta ki khun phigi ke megi kpa pidon bon ke jing thrang na ka benta ki khun phikwa bagi khun kin siu shkmat habon ki liang phikwa bagi khun kin long breu man breu hadin habon Piga kami piukpa pidon kecang nut lese ba ukon ulin long doktor ba ukon long he long hanya rin abun Henry pilak ban penbore kata pilak ban penbore kata gikon lada gikon kim ya ko operate lang ban kata kecang nut jupi ada gikon kim kot bor kata kecang nut jupi ada gikon kim tre ba dia dan mentalang kata kecang nut jupi pidon kecang nut Henry ko cukup bor bang Pidon kamre ke cerita lang, cok itu gikon. Ban pun orang yang kata kerja angno, dia temu cok pi ikimegi kipa. Haka cok kurkom, ublay utip dia kata kerja don kam cok ni. Ublay yo iya kerja don kam cok ni. Tapi haka cok kapor, ublay yung cupun bor ya no. Ublay do don kam dia kata kerja ya terai lang cok ni. Ublay do don kam, ukiwa bamangirong ipenpaw kamat cok ka bagi don kam. Ublay yung cupun bor ya dia no. Tidak kata-kata, wala daw ublay. Utip ya kecil kam cungi, ngi penpau kecil duai cungi khamat kecil ublay, ngi pai cungi ublay kecil duai. Pemasa koi nas berkoi juang kumne, ba kecil duai, kam day kecil ai cing tip ya ublay, lakambau ublay tip. Henry, kadai kecil penkemau ya lade, bagi dan kam pai cungi ublay. Kecil duai kam day berpentip ya ublay, lakambau ublay tip. Henry kecil duai kadai kecil penkemau ya lade, bagi dan kam pai cungi ublay. Nakata-kata mentang step ngasuk apa niat je kendat ini imat pusan bedai berkecing duai kena mengisuk gunung ini kecing duai kendat kiai bagi kecing duai kam dai kiai kita kiai bateng teng hak kecing berkat beril jungi ngisuk bagi kecing duai
Hendai ki bateng-teng hak kacing perkat beriu cengi ngau ngisngau kacing tuai. Hendai ki midur bag kacing tuai ke sendul ke jauh belai. Kacing tuai kamdai pembalik baham dukan fast food. Su order lah yo. Pi ku abam momo pi order lah yo, pi ku abam syau pi order lah yo. Teng-teng hak kacing tuai cengi ngi perkat kum ta. Su pangau belai dei benyo no. Wa Abraham hak kitab Genesis kalau nak perang kan lai dulai pulai kat na pusin su ulai asai tak madu belai nak bentak ke Sodom Gomora lalu dan sispa belai menpencot dan sanpeu belai menpencot dan arpeu belai dan sipeu ana pusin su asai nak bentak Sodom Gomora kacing tuai ke bagi panau belai kamdai ke busu order lah yo dan teng-teng ki perbangai kile sikilem dok ki paduai barang tu ki nanti banyo aja koi barang mi aja koi yang teu bemnang banduai teu bemler banduai kacing tuai kam dei bengi order yo belai hang tu kan tu layo kan ke bagi kam nah kata-katau banlong missionary kada kacing long missionary kadai baliene kacing tuai baliene kacing tuai kacing tuai ru kam dei kacing pensoi yo belai ben kelai kacing bot Haka kat kendai terik Risaw ke Sub Commission of Faith Education hagasin ke Beningkong ke lepelong ye ke jengi kenduk lang jengki kena ke basya hikai niam hasavio generate maulai balawan ban shimenta na barok lai teli diocese. Lasdang ye kini kesengi de kemas bekoj balapen menta do Reverend Padar John Zuziama Provincial ke Shillong Province Hak Jingsen Ranlang Reverend Padar Barnes Mauri Assistant Parish Priest Kamau Padang Reverend Padar P.A. James Rector ke Savio Generate bat kiwe ki Padar ki Sistar ki Brodar bat ki kena sya ikai niam na ki school bat ki parish paper Hak seneng ke Kerau Reverend Padar John Zuziama ule kentui ki kena sya ikai niam ban longkum ki missionary haying sem hasnong hatau da ke bengi im ke jing im babha kum ki Kristan ban peni ke nuksa babha syakiwei ban yalap ke gospel da ke bengi kren syapang uji Kris syapang ke jingit Katolik bat da ke bengi buram ya kiwei pat hadin ke mas bekot lasdang se ke quiz competition bala shimenta degi kendai teli ki kenhot ha ke kerdan ke Beningkong layora da ke Savio Generate kekerdan baar layo de ke Magnificat Convent Umpling bat de kekerdan balai layo de ke Little Flower High Secondary School Malki hadin ke quiz competition na don jingruai bat jingshat ke bedei bat ke jinget Katolik bala shimenta de ke kenhon ke basya ikai niam bat ke school paper Those who came from other parts of India, and so they are working here. So many years they have worked. So we have celebrated 100 years and more, not many years ago, that we received this faith. But other parts of the world, they are already Christians for almost more than 1,000 years. 1,000 years after that only, after the coming of Jesus only, we are here in Northeast, very small part of the world, and we also receive the good news, not 100 years ago. And so other parts of the world, more than 1,000 years, they are already celebrating, they were already Christians. And so we are grateful for this, and we are grateful to the missionaries, those who have laid down their lives. So we have more or less even only Salesian fathers also here. Those who came, Salesian fathers and brothers, those who came from Europe and other parts of the world, they were more than 170 of them. Those who have come here and worked here. Then there are so many others who have come here, and because of them only that we are able to have beautiful schools, institutions, well-established parishes, mission centers. We are really, really fortunate. It is a blessing. And so wherever we go, so these days I am visiting and going around Riboy district, West Khasi Hills, Giant K Hills, East Khasi Hills, visiting all our parishes and schools and institutions. Really, really, it is really the blessings. We must be really grateful. Other parts of the world, other parts of India, they do not receive much. We have received so much. Well-established institutions where our young people can be educated. They can come up in life because of the faith that they receive, because of the missionaries, those who have started all this. So we must learn to be grateful. And we must learn to be grateful to God for the faith that we have received, for the good news that we have received.
coming to know Jesus. And so in the gospel, Jesus was praying to his Father, praying for his disciples, and praying for those who are going to believe in him. Then he said that as the Father has sent me, so I am sending them. Jesus is sending them out, the apostles. Apostles went out after the ascension, after the Pentecost, different parts of the world. And so the faith that is to believe in Jesus, the good news spread. In India also, one of the apostles, Thomas, came to South India, and then after that it spread Christianity. And so because of the missionaries, after the apostles, so many missionaries came. And so because of that we are what we are today is because of the missionaries. As we are celebrating Mission Sunday, let us be grateful to God, let us be grateful to all the missionaries, those who have come here, those who have worked here. And the book of Isaiah says that how beautiful are the feet of those who bring the good news. How beautiful are the feet of those who bring the good news. St. Paul again mentioned this on quoting this one. How beautiful are the feet of those who bring the good news. We are here today because of the feet of the missionaries, those who have come to our land. And St. Paul continuing to say, in the letter to Romans, saying that how can these people call on the Lord unless they believe? How can they believe unless someone go and preach them? How can they preach without being sent? So they have to be sent. People have to be sent. Apostles mean being sent, someone who is sent. So Jesus sent out the apostles. And so after that, so many missionaries are sent out. Ki hajar ngut ki pai riunget Catholic jong ke Divine Mercy Parish Umdang kila yat procession Eucharist saudong jong ke Shnong Umdang ha kesengi uterai mission kat kendai terik Risaw. Reverend Padar Sylvester Nong Sej Parish Priest bat upadar sendrop kila kenyaya kemas bekhot ha kini kesengi. Ki hebret chenrang bat kenthei ki bela pediang ye kemet pakasnam uji sukris ha kesin beningkong kila kenjo hado arspak kendai ngut ha kini kesengi bekrau. Kajingdon jengini ki hebret kalapen po bat penitenat ye kalumpung le niam barok kawai. Ki pat ringet ne kishnong ki baha bagini ke parish kila tut che kini ke sengi kraw da jingduai riuble na do tolong ki do no chongki. Ha kapor shibaji shiteng no sengi lasdang ke jingyat procession Eucharist ha kilat bat kidong jong kishnong umdang barok kawai. Da kajinget besyet rem ki pat ringet kila duai bat duai lumen sim barok shilinter kelentiyat procession. Kinong put turoy, kinong temksing, nong tit bom jong ke St. Peter's Band na pening rey nong ston, kila pen ang lengo, ya baro kawi kisnong, lagi sur jing put jing tem basawa jam bat pas ngutiang. La penwai ke jing le niam hakini ke sengi besyongkun, da ke jing mani sakramen bekhut tam keduan, bala peniat bat duai melung mensim, da upadar sendrop jong kini ke parish. Number 6 Prapulai. Jing sok jing keman, praise the Lord in Christ. Ha kapor banyad lenti sengking, praise the Lord in Christ. Ha kapor what
Kajing rakhi sngi utrai mission jong ke St. Thomas Parish Mairang minta usnem ha ke khat kendai terik Risaw arjar apusan. Kalalong ke bekampir bat ke bekerpang. Ha ke balepelong lang south li jing rakhi kita kilong. Ke sngi utrai mission ke procession Maria ke sngi buram ke sengkentei jong ke parish bat ke jing kerku ya ke ying meni bethamai hawa sangem. Ke Mary Help of Christians Catholic Church. Uvikar General Jong ke Jalan Niam Nongston, Reverend Padar Ansem Nonglang, ulayalam ya ke riti le niam ha ke te kesngi sa ken mau. Ula kentu jur bagi pak ringet baro ki di benshim kiai ke kam yalap ke bedai ban pau hakitin bat kikam. Ha ke por no sngi ke ladon ru ke jingat procession saudong ke shnong ban pendon buram ya ke Maria thei soti. Kesengken thei jong ke parish ke lam khmat ya kini ke jing pendon buram ya ke Maria thei soti. Hadin ke jingat procession ke samla Pilisita Wajri ke la ai ke jing kai ke pasong nongrem halor ke phang balai ki Kristan Catholic ki buram bat pendon buram ya ke Maria thei sti. Parish priest Padar Venki Fighting Cars Im Yong ula pelat pat ba ya arteli ke jing ruai. Ki pilgrim jong ke jing kermen Balarwai da ke Covenants Choral Band, ke choir jong ke parish, bat Ave Maria Balarwai da ke longkemi Bapi Krizia Lingdo Maunai, bat longkemi Eugene Mairom. Ke jinggerku ya ke Mary Help of Christians Church ha ke tegesngi ke lalong ke jingelap ke bekrau. Kini ke ying meni ke ying harut ke surok pak shalong nostan, bat kumta ke long dalade ke jing penbena ya ke jing don jong blay hapeding jongi. Kalalong ke ying meni ke bekring bahai ki beriu ki bayat lingba ke ni ke surok ba. Kaparish ke sengongu shikat day iki pat ringet jong ke Mairang mission lum sok klur bat sang syong ki balatay ke ni ke ying meni ke beitenat bat ke beisyong blay haduk kata-kata. Tôi học vì lòng vào Sige pa yung blay adin pagkakku yang nigi mani kila bandrung hapo yung ganigi yung mani baru pa yung blay pamyo jeka ban yang hini tay kila bandrung ni po yung mani namang laban kaya kaya kesyong hapo ganigi yung mani ang ni po kawaru kumpi Awan akan dukun
Parish St. Peter's Cathedral Church Peningray Nongston, Kalaraki yaga Parish Day haga kat kendai terik Risaw, batla peliru yaga Diamond Jubilee jong St. Peter the Apostle Cathedral Parish Peningray. Lasdangi kini ke jingrakhe da kemas bekot aga por shipau beje bala penminta do Reverend Padar Marius Thongni SDB Parish Priest ha ke jingedon ringkat lang Reverend Padar John Matthew SDB Padar Prangsngi Lingkoi Padar Carmel Mirthong bat Padar Paul Kutala ha ke jingedon kiwe ki reuniam ki sister ki brother ki catechist ki khot jong ke PPC bat ki pat jong blay. Lebatai syai do babu jenis terniang syapang ke jing sedang jong ke parish Nongston ke belong ke kemi jong ke Nongston diocese. Lepli ke St. Peter the Apostle Church Peningray Nongston ha ke kat arterik ujemang kat kendai spa andri pun riu bat upadar Manuel Albizuri SDB ulalong parish priest beningkong ringkat bat upadar John Primoli SDB como assistant parish priest. Kini ke parish lepen mi nak St. Paul's Parish Marbisu ke kentup bon palat banyak ke jaka jong ke West Khasi Hills minta ke long kumba san hajar arspa saupunyau square kilometer. Ha ke por belepli ke parish ke Shnong Peningray ke don tang lai pupra teligi yeng minta pat ke Shnong Peningray ke don haduk kat pras pa teligi yeng bat hakini nyau spa teligi yeng gidi Kristan Katolik. Kejingdon beriu barok kolong kumba arpo arajar praspa ngut bat hakini henriu jar arspa kendai pongut gidi Katolik. Kat kum kejingken beriu jong ke district West Khasi Hills ha ke shitarik kelalengkot arajar kedon haduk shilak san pawajar ngut kinong shnong hapok kathan kabela kentup ya kenong Stone Parish Minchwa. Kinong shnong jong ke West Khasi Hills kentup iki badon hapok Nongston Parish kide ki baim lingba karep karyang ke kambela bat ke kam ti mau ti doyong ke jingri merat bat ke kam veterinary. Ya ke parish lepeniat the Caslician congregation nadu ke pastang. Minta ke don laingut ki padar bat santeli ki ying reuniam bekentup ke St. Peter's Convent Peningray, Auxilium Convent Peningray, Our Lady of Hope Convent Peningray, St. Joseph Seminary Peningray, bat ke St. Francis Sidley. Petang atau kejaruai mana? Imon you play come arite sati Tos not is name etin klongi Honong pen kante pan ai Ngapen pena baya kaneka Diamond Jubilee jongka Paris Lapli mentaga seni hakaneka kat kendai tarik jongknai Cipeu ar hajar ar Rosan. Betul nong stein macam lah pli hang ne Peningray kata kapor kali ru kampat pha nang dinanan ba hang ne Peningray Peningray Bishop Stefan Ferrando haka slatlai kebalalong hau benai April ngam mau ya katarik namara kata kapor kadang-kadang sabi generate takrekan te haka slatlai balalong hamolai sim hakabau Bishop Ferrando ulasong hagau kulai nai kecil na kata ceka ba don ka karkhana jong ka sarkar ba syai kesro atau ceka badan keto ka itu ki nang tresurok man hakini kesembalalik na adu keto ceka syong do kulai Jupor tispi kulai wala batki dia Bishop narun jo kawa kecil hadu krem sathai sha Malaysiam bat usapoy to jubor tisti dapat pensong saja kulai namar lakit bhai Bishop tegumta Bishop wala penbenano bala pli ya kataris ha Peningray nang Stone ha ubnai April jong sen pejar sepak Peningray Sua kata ha ka fraterik jong benai Desember Josen pejar nes sepak Busan mengaba di Peran Justin balalek gedang long kena kelas jaga kupar Ilawan lang ne berperar Tony, berarbi, berperar citur, berpenkre ya kena kaying kabarim hang ne. Lasna ke misteri dah kabara ya kaying jogas Nazaret hospital kaying ding, jog kesehatan Nazaret. Kilaloj bhai tu ki ding kelam dapan pra, nanta kisakit syane cenang Stone, sawan ban pendaj biang ya kata kaying ding pansyok kepada hang ne kepada kaying Nazaret hospital.
Te hakata kasgi ba te ban kerku berar hadin ke Christmas ha marbi berarbi bertani brosur kilawan panpet ban penyang ban sedang ban penyang itu kayeng ban penkre nam ta Paris niladon lang ni ngawat berjusir tak pernah kena yang don lang ban ilasa baru istayau hani sedang dah kahar patrik kejubam Christmas jog gino penare kibadon hakata kapor tangkat laying apa nare sawi ngasidli kan laying ka katli ilasa istayau ni Prar kilalet kalengin igisinong prar tu situ lalet situ mamulu nanta prar tani lalet situ melause dan katolik tan hang pokawa hapenerei padha poklam te kata kalau ke justang jong ka Paris padha ubnai Februari ang ngambun ang ha usnan cajar naspan riu habala sedang ya kene ka Paris la pendra ko maong benem na ka sisat lai hang te ha Malaysia pad pedar kilawan ha hat asterik jog benai me tum jajar nes pa andro punriu pan sedang bed ya kakam krem ga gejingli kertani ai ten re hakaburan maria ke seminar besisngi jong ke senglong kemi Catholic Umsning Sub District Kabelalong ha kerdem kulai ha kat praterik Risaw kalalong shisha ke besyongkun bat kabalawan rashi pun ki jingmentoy ha kidkot jong kini keseng. Lasdangi ki program ha kini kesengi de kejingkren pediang sngobha da ke presiden kong Ermon Lin Sopho bat lapenbot da ke jingdwai rosary ha ke por step. Kekenhun senglong kemi na laim kra parish ha ke jingelam ke kong kandida syadab kilawan banyiselok ha ke seminar. Kokong kandida kala ai ke jingkren syok mensim bat kimat pusan berjeliu ha kilong kemi jong ke Umsning Sub District ke bedalong shisha ke kordor na ke benta ki dekot jong ke balang ha kini ke Sub District halor kamat ke jingpen kentang yeledi ha ke doknut betelem ke Maria Thesiti bekot. Ha ke jingkren ha kini ke seminar Kokong kandida kala ngam jeliu halor ke mensim bas ngaurit jong ke Maria Thesiti kabala pendam yeledi ha ke jingkok ngu ban ba rendang ban long ke kimi jong uji sukris unong penim ke pertai. Habala kut ki jingkren bat jingemer jingmut lepen wai ye kini kesengi da ke mas bekut bala penmenta da usok blay Reverend Padar Edward Sten Assistant Parish Priest ke Umsning Parish. Dan berikut jadi dan kami yang berjusap dan kami yang berikut Maria Thesiti dan yang berikut uji sungai dan kami yang berikut dan kami toh menurut dikali kini kejiduan tidak bisa kaya kami berikut mungkin sok juga kejiduannya dan kaman bam ban im gaji im siam ndai kan ban im kanen kathai no Bat da kini ki khubor ngila poi shika bakut jang kini ka thup khubor ni ai ka jingket bok ket wiang i phibaro bat ba phindon ha ka jingkot jingkhia phinchat phinklan ni kerpat ipi beladodon ki khubor baja ki parish ni kishnong jongpi ba phinpa na pentip shingi haute number badon ha ka screen jongpi khnang bingindang la ban penmi man ka tayo ki khubor niam ka jela Kublai shibun ublai unkur khuyi pi.